Miawo tei tiniwo series of talk Minister of Home Affairs bai salaiman yagolo Kwbangma manui no borok sono offers khaika haipano Greater Tipraland no karwi compromise khaya hinui जों जतनो अपोज खाइलिखा विशेष kai जों जरा कयजन सिग्ला लिडार तनाय बोसों अपोज खाइका एंkai अबनि यागolo TAKHUK Bubagra tam di sonanai abo khनाव saklainai जोंबो khनाव hasteo phaitobo Bubagra bo khनाव no hasteo soknai एंkai Tiprasa ni lukoroni je sentiment a sentiment no naragui no a sentiment no buskango toniwi no जों Tiprasa ni future next generation bebak no one sogui no जों जों chini bebak no decision जों naharka ge abono Bubagra khनाव hasteo soginai tei जोंबो hasteo soginai Bubagra khना press conference ni bisingtwi JATO briefing chini chairman bono saklainai ke kaham no bebak no positive ke Tiprasa ni sentiment tei Tiprasa ni next generation ni future aboni faising no जों positive faisi जों jotano positive ang belai ke tini moitomano 2018 no aprobo chini chance kaham tongmani aprobo जों jodi strongly jodi stand khaikan ke aprono जों mungsa khaima khamo hambai बेला ना हामबाय दिल्ली नि बिषयते गोबां गोबां कक साइ दङ फियाबा जा टक मखा पॉजिटिवली टक खाइका डिसीजन चिनि पार्टी चेयरमैन दङ चिनि हास्टेनि चिनि हा बुबाग्रा बुनि नेतृत्वे दिल्लीओ जे टक मानि जतनो काहम चिनि तिप्रासारनि मान दाय शक्तिने 70 বছর राजनीति खाइका आशा खालायो ताकलाइनि इज ए टक अब चिनि बागै पॉजिटिव टक न तमाय एंड जा किसु साना तमानि जा किसु साकलाइना तमानि अब चिनि बुबाग्रा